jaz sem fantasy, by the way. To je pa Mihrija. Nije ovaj svet za nas, sestro. Marta ima Afrodita. Parkiram. A gremo malo zraven. Hočem to ohraniti fokus skozi. Ne moraš čakati, da se bo nekaj zgodilo, nič se ne bo zgodilo. Odjebi. Jesi ti luda, alo? Kako je lahko prazen svet, če samo en človek manjka?